Mošate wa Tswele Boithabišo 87.6 92.1 megahertz go tswa fela go sehlopha Rude Boys ba feature le fa le Zamega ba itle gona ba re Lady Flow gona fa go tšhabela FM le go tla ga Afrika Borwa 87.6 92.1 megahertz ne gona ge ba kona bula sele mo sa gago madume a boruto shaotle na ke nako ketšo koks za motau le ke nano la gago la moso le boka moso gona fa go tšhabela FM le go tla ga Afrika Borwa ile masompedi nne a metsotso go ikela gona kwa go iriela ya boraro go me gona fa gona no la gago la moso le boka moso ga ke sepele ke notion na ke sepela fa le The Village Boy kwa tepe kwa ga matlakala ke ena le gore ke motswele nano lona le ra le boga re le boga kudu thego le theletšwa gago ka mehla go mme re gatela pele gona fa go nano la gago la moso le boka moso mo le gore ga botse o tloga re a hlahla ditaba tše le gore di amana le baswa ga bjale go mme re fetoša mawa re ile go šena fela le ngaka e le go Sello Lebeya Dr. Sello Lebeya go kwa ka bohlokwa bja go apara sethibaneng le molomo mo nakong ye ya COVID-19 ke na le bona fa mogaleng Dr. Lebeya madume shaotle mošate kwa Tswele Boithabišo gomme doctor nke le re botseng ga botse gore bohlokwa bja go apara mask goba yona sona sethibading le molomo ke eng mo nakong ye ya COVID-19. Mošate wa Tswele Boithabišo moso le boka moso le koketšo botau e di gona ke nano la gago la moso le boka moso gona fa go tšhabela FM le go tla ga Afrika Borwa 87.6 to 92.1 megahertz ge ba kona bula selemo sa gago fa mogaleng fa re botšana fa le yena Dr. Sello Lebeya mo le re lebeletse taba ya bohlokwa bja gore re tšona di face mask tšona tšela e le gore mopresidente o tloga e gateletse letšatšing la maabane ge ba bolela fa le gore bjale le tabe ya madila madila ka thoko ga a sa rekišwa madila ebile ga botsebotse le batho ba se ba sona gore ya ba go bana ba sa sanka le mebila morago ga iri ya senyane go fihla ka iri ya bone ka masa iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya bone ka masa ga go sa sepelwa ke ka fao e le gore mopresidente o tloga di boletše ka gona tšina maabane gomme Dr. Lebeya ke le re botse gore ke kae le gona ke nne mo e le gore ga botse motho o swanetse go apara mask hlogo e metse e lotwa ke mong wa yona gomme doctor nke le re botse mfa wa tseba ke ile ka re tšatši lengwe ke bekene ya go feta ke le kua gae ke kwa maisa a mangwe a mabedi o mongwe o rela o mongwe gore mona nko nkadime mask wa gago ke tsene ka mola ke tla buša ke tla go fa ona bokotsi bja go adimišana mask ke bofe le gona ga botsebotse mokgwa o mokaone wa go šomiša mask ka polokego ke ofe wa tseba ke yen Dr. Sello Lebeya re leboga kuduhle go dišana le rena tšatšina le kgone re lebogile kudu tshedimošeo ka baka la nako re tlo netlamege gore re tlogele gona fa re a lebogahle mošate kwa Tswele Boithabišo 87.6 go fihla go 92.1 lenaneo le noši la go atlhaatlha ditaba tša baso mo go Thobela FM nete gona ke nano le nnoši la go atlhatla taba tša baswa ra e ruma ka melaetša lena fa letona le ša stoga a re eno ba gore baswa bantši ba tšea advantage ga se gore ga ba tsebe gore bolwetši bjo bo gona Elizabeth o gara bošula re koxaman bona go la nnete baswa ba nyatša gape mo mebileng mo go tletše bona ka dimaske
di se tša aparwa yo re kena lehumo mašapa a re coronavirus e a bolaya hle nke re apareng dimaske tša rena re le baswa mawila blc a re ola koksa bothata ke gore baswa bano ba gore ba ipotša gore twatše e ka seke ya ba tsena re a leboga ka moka bothapelo go mosotho re a leboga bothato pheladi magatlela re a leboga bommathabeng victor mohale moebang ditumelo moropane milk shy ke re a leboga bokatlego wa lesanda wana ka moka ga lena re lebogile hle re lebogile naneo la moswa le bokamoso le fihle mafelong ka sona seopego sona se nna le wena re leboša re kopana gape tšatšing la ka moswane re tloga fa re ba go mapimpana moraga bona thabo wa maafrika lenkgadimeng ke kana ba tlo tsena ba re ntšhurugele nna le kwatepe matlakala re a tšwa ka seopego sona se re le bathwi go bo mapimpana lenaneo le la tsogang le tla go wena ka SABC Education. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.